rano. Kukanjac je izašao, bio je krajnje uznemiren, jer je znao da je skoro polovina vojnika nestala. Htio da se vrati, a ja sam odbio. Ako se vratite, bit ćete mrtvi, rekao sam. To neće nikome pomoći. Uđite u vozilo, ja ću da se vratim. Vratio sam se ulicom i naišao na haos. Ništa se nije dešavalo, nije bilo ni civila, sve je bilo napušteno kao ukleti grad. Vratio sam se do njega i rekao da ne može sad pronaći vojnike. Vjerovatno su odvedeni kao ratni zarobljenici. Išao sam sa Ali Izetbegovićom u jednom vozilu do Skenderije. Takav je bio dogovor. Kada se gospodin Izetbegović skrenuo desno, otišao u predsjedništvo, deo kolone je moj nastavio, ali deo je, više od polovine je osečeno, to je oko 20 i nešto vozila, 25, i kao što znate, ako znate, to je opkoljeno, tu su ubijani ljudi, tu su poskidani goli, tu su zaplenjena vozila, to je užas jedan. To je nešto neviđeno, to je strašno nešto. Što ne objavite te istine? Pa mislite li neko da će to ostati sakriveno? Ne postoji ni jedan promil šanse da je TO napala kolonu. Mi smo je propustili, ona je prešla na teritoriju srpskih teritorijalaca i ukoliko do kraja njenog puta dođe do bilo kakvog incidenta, mi ne snosimo nikakvu odgovornost. Naprosto mi smo, iako nismo sudjelovali u pregovorima, pristali da ispunimo zadaću koju je pred nas postavio general McKenzie. Vjerovatno u tom scenariju čovjek se zapita ko ili zašto je odobrio napad na konvoj. Jer i dan danas ja bih pred sudom izjavio pod zakletvom da Izetbegović nije želio da se sve tako odigra. Vjerujem da bi bilo, kao što je rekao, da nije bilo uplitanja. Isto tako vjerujem da su postojale tenzije među ljudima u predsjedništvu gdje su se preplitali razni interesi. A treće, i nisam nikada, baš nikada, od prvog momenta vjerovao Ganiću. Većina sarajevskih ulica promijenila je predratno ime. Stara imena se sporo zaboravljaju, a nova još sporije pamte. I bivša dobrovoljačka ima naravno novo ime, ali je i sada poznatija po starom. Samo što sada ime dobrovoljačka više ne asocira na dobrovoljce, pripadnike vojske koja je stvarala prvu Jugoslaviju, nego na vojnike druge Jugoslavije koji su služili redovni vojni rok i u ovoj ulici stradali bez krivice. Ime dobrovoljačka sve manje u svijesti ljudi označava i samu ulicu, a sve više mjesto zločina.
RTS, medijski i javni servis Srbije. Vaše pravo da znate sve.